ambassade américaine dans Saint-Domingue li ouvri. Donc, nous choisi faire vidéo ça pour montrer nos messages, pour nous tendre, pour nous lire. Nous avons remarqué sur page officielle ambassade là, ok? Et mais ça qui parle. La unidad de visas de inmigrantes aquí en Santo Domingo está actualmente abierta todos los días. Li ouvri, procesando miles de casos de visas de inmigrante mensualmente para todas las categorías de visas de inmigrante. Conoce los detalles compartidos por oficiales en esta cápsula consular. Nous avons remarqué, bon, comme il y a qui va voir vidéo ça après 2-3 jours, semaine, moi-même, mais comme fait dans période ça, nous avons remarqué son nouvelle qui fait tomber. Ça veut dire si je dis là, et 10 février, eh bien, nouvelle ça tombé 9 février. M'a fait un petit play pour nous-mêmes, pour nous capables et une idée réelle de ça que me dit nous. Donc, nous pas d'envoyer monter tout ça que nous partageons sur compte Twitter, pardon, sur compte TikTok là, nous avons dit de préférence, et nous pas trop utiliser Twitter. Tout ça nous partageons tantôt sur compte TikTok là, avec YouTube, ces bagailles nous prend directement sur site là, nous pas ni ajouter, nous pas ni mettre. Los miembros del equipo aquí en la embajada que están trabajando diligentemente para facilitar la reunificación familiar a través de las visas de inmigrante estadounidenses. Gracias, Teresa. Es un placer anunciar que la unidad de visas de inmigrante aquí en Santo Domingo está actualmente abierta todos los días, procesando miles de casos de visas de inmigrante mensualmente para todas las categorías de visas de inmigrante. ¿Todas las categorías de visas de inmigrante? ¿Incluso las de F2A y F2B? Sí, estamos programando citas regularmente para todas las categorías, incluidas F2A y F2B. Desde noviembre de 2020, la unidad de visas de inmigrante ha adjudicado más de 30,000 visas de inmigrante. Pudimos poner fin a la acumulación de visas de prometido o fiancé y en diciembre pasado procesamos alrededor de 3,000 visas, que era nuestro promedio mensual antes de la pandemia. Sin embargo, sabemos que volver a la normalidad